खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ बरायबा आं रमेन बर'आ भारत हादरनि एजुकेशन पलिसिया सोलायनो नागिरनाय समावनो बाक्सा बरमायावबो गुन गोनां सोलोंथाइनि दावहा सोलिदों गावारि खोन्दोनि फरायसालि जुनियर कलेज बायदिफोरनि गेजेराव डॉक्टर शरद भागवती सनराइज जूनियर कॉलेज कैम्ब्रिज एकाडेमी बरमा पायोनियर एकाडेमी बरमा सेंट जॉन हायर सेकेंडरी स्कूल बरमा और बीके भंडारी हायर सेकेंडरी स्कूलनि उनावनो गावारि खोन्दोआव गायसन जाबावबाय एम्पायर एकाडेमी बरमाया खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना करबि बर' आङो एम्पायर एकाडेमियाव एचएस फर्स्ट इयाराव फरायो आरिमु आयदायाव साबसिननिफ्राय हामसिन सोलोंथाइ होनाय थामहिनबा गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि थांखि आरो नोजोरजों गासै गंद जुनियर कलेजफोरा बाक्सा बरबा सोलोंथाइनि नोगोर जाहोनायनि फारसे होननानै बुंजासै নামটো কোৱাচোন নমস্কাৰ মোৰ নাম হ'ল কৃষ্ণ নাৰ্জাৰী তুমি এম্পায়াৰ একাডেমি কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা একাদশ শ্ৰেণীত दिनै 20 नभेम्बर खालाराव बाक्सा बरमायाव एम्पायर एकाडेमी बरमाया गावनि आंगो बिथायाव गोदान बिल्डिंनि लाइ खुन्था गायसननाय बुब्लियाव बड'लेण्ड खौराङा एम्पायर एकाडेमीनि फरायसा आरो फोरोंगिरि बिथांमोनजों दान्दिसे सोंलु सोंलाखौ बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि नोंथांमोननो जथायनानै लाबोदों वेलकाम टू बड'लेण्ड खौरां टेल मी योर नेम Thank you. My name is Daisy Basmatari and I have studied in science stream Empire Academy. आच्छा दा नोङो बेवहाय एम्पायर एकाडेमियाव फरायनानै बेसेबां इमप्रुभ जानायखौ मोन्दों आङो गावखौनो इमप्रुभ जानायखौ हमदांनो हादों मानो होनोब्ला आवगायाव आं गोबांहाय इंलिसखौ हमदां हायामोन जेब्ला हाई स्कुलावहाय फरायदोंमोन दा इंलिसै बुजायनायखौ बुजिबो मोनो आरो रायज्लायनोबो एसे रोंबोनाय जाबाय বা হাই স্কুলত যেনে ধৰণৰ মানে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলা ইয়াত মানে এম্পায়াৰ একাডেমিত আহি পেলাই কেনেধৰণৰ মানে শিক্ষা গ্ৰহণ মানে কৰিব পাৰিছা বুলি তুমি ভাবিছা প্ৰথমতে মই ধমধমা শংকৰদেৱৰ পৰা আহিছোঁ যিটো বহুত ভাল এখন নিকেতন হয় আৰু ইয়াত আহি মই এনেকুৱা পাইছোঁ যে আমাৰ টিচাৰ্ছসকলৰ যিদৰে বন্ধুত্বপূৰ্ণ ব্যৱহাৰ বা তেওঁলোকৰ যিদৰে শিক্ষণ প্ৰণালী বা পদ্ধতি সেইবিলাক বহুত উন্নতমানৰ হয় যিটো পাই আমি ভৱিষ্যতলৈ অগ্ৰগতি হ'ম বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু এইটো ভাবিছোঁ যে মোৰ এইটো বিশ্বাসো আছে যে সকলোৰে অৱদানেৰে আমি এটি সুন্দৰ ভৱিষ্যত পাব পাৰিম পিছলৈ Okay, what are the toughest challenges for your studies in your Empire Academy? Toughest challenges I think firstly since I have taken science stream the concepts which we got in class 9 10 they are much more broader and more complex little bit complex in this section but I think and also as a science students there are pressures and stress from the students side but I think if we can manage this we will be able to do positive and make best result of ours তোমাৰ পিছৰ যিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী যিটো ফাইনেল এক্সাম ইয়াত তোমাৰ সপোন কি বা কি মানে ৰেংক বা কিবা এটা পাব বিচাৰা নহয় জানো সেইটো হয় অবভিয়াছলি আমাৰ টিচাৰ্ছসকলে আমাৰ পৰা ভালটোৱে আশা কৰিব আৰু সেইটোও আমিও বিচাৰোঁ আমিও নিজৰ যিখিনি পাৰোঁ সকলো ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিম আৰু আমাৰ শিক্ষকসকলে যি বিচাৰে বা আমিও যি বিচাৰোঁ সেইটো ভাল হ'লে আমাৰ এই এম্পায়াৰ একাডেমিৰ নামটো আগলৈ বহুত ভাল হ'ব অগ্ৰগতি পোৱাটো আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ চ' মই যিখিনি পাইছিলোঁ HSLCত তাতকৈ আৰু ভাল কৰিবলৈ নিশ্চয়কৈ চেষ্টা কৰিম आं दा आर्ट्स स्ट्रिमाव फरायदों आं हाई सेकेन्डारिखौ आं माने दाहायथ' रेंक मोननायखौनो सानदोंमोन नाजानोसै जेसेबां लागै हायो रेंक माने टप 10 नि गेजेराव बेसेखौ मोनगोन होनना सानदों आं जायखिजाया मासेखौ नाजावनो सानदों आरो HSLC কি পাছ কৰিছিলা কিমানৰ পাছ কৰিছিলা মই 89% পাইছিলোঁ এতিয়া মানে হাই সেকেন্ডাৰী ফাইনেলত কিমান পাব বুলি আশা কৰিছা 89 পোৱা হিচাপে অবভিয়াছলি 90 প্লাছটো থাকিব লাগিব বুলি ভাবিছে ফাৰ্ষ্টতে মানে সেইটোৱে হ'ব 90 প্লাছ পোৱা কিন্তু তাতকৈও যদি আৰু ভাল হয় 95 প্লাছ 95 সেইটোতো বহুত ভালে হৈ যাব সেনেকুৱা বুলি সেইটো কৰিবলৈ যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি থাকিম আৰু সেইখিনি So I would like to know from you what was the division that you got in HSLC The division which I got in HSLC was first division and the percentage was 91.5%. 91%. Okay, what percent do you want to get in HS final exam? Sir,
I want to improve my percentage, and I think above 95, 97, more than that, it will be very good. And I think I will give my best to achieve that, sir. Okay, tell me about the college environment that you got there in Empire Academy. The college environment is very good, and students are very friendly, and they're conscious that they need to study too and work hard to achieve their goals in life. And teachers are also very encouraging, and whenever we have any doubts, they're always ready to help us. And the management staff and all are very good, and they're providing us with all the support they can. Are you hoping for the medical or the any engineering? I was hoping for the engineering exam, sir. Engineering. So in that case, I think that you are good at mathematics and physics, something like that. Yes, I think good means yes. I'm trying to be means these three are the important subjects for engineering, and I am maths, physics, and chemistry, and I'm trying my best to means understand the concepts of these subjects and the type of questions means I'm trying to prepare them for the exam. बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि समा सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ फिन बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।